O Bože. Ovo ću ja sada pređem. Wish me luck. Ako se ne vratim, I don't know. Sve što imam ostavljam sebi. To je vas poznavao. Dobro, makar ako padneš ništa nećeš osjetiti. I guess. Ne, osjetit ćeš vrlo. Osjetit ćeš vrlo. The idea of the bridge, as you can see, is not connecting to the Oh God. Look, Mom, no hands. Ovo nam je sada druga šetnja. Sad sam malo hrabrija. I Marko iza mene čuo mi leđa, ja sam napred. Da, možda mogu, neću da gledam dole, ali ću pokušati da snimim dole kako izgleda, pošto je šupljikavo. Tamo je neka reka, su planine, planine, planine. Poslije ćemo ići nekim putićem ispod. Iza mene je vodopad. Ok, da, it's scary, ali ne toliko, nadam se. Da mogu da se okrenem da snimim Mareta. Hi Mare! To je vodopad. Da ću se okrenem ponovo. Još malo napred. Tamo desno je onaj walkway koji ćemo sada šetati. Walkway, da. Drveni. Njima ćemo sretamo, to će da bude super opuštanje. Ovo je malo stresno, ali preživjela sam jedan, preživjet ću i drugi put, ali evo sad ćemo da snimimo ceo prelazak preko mosta. Ali, da, čak i za ljude koji se plaše visine, mislim da je ovo super. Neće vam biti toliko strašno, idete sa vodičem, sve je super, preporuka. Snimak verovatno nije dovoljno dobar, evo ponovo ćemo dole, ja neću da gledam, poslije ću da gledam snimke. Visina je, kako je rekao, zgrada od 50 spratova, tako da šta god da padne dole, toga više nema. Uključujući nas. Most se leluja, pošto treba da se leluja. Može da izdrži, šta je rekao, 1800 ljudi odjednom. Može da izdrži neko ludilo od vetra. Dugačak je... Čekamo, da je Mare. How long did you say the bridge is? Since inauguration was in 22. 22 and... But it was built before, but because of COVID was closed. Closed. And how long the meters? 516. 516. 516. So you did it. Yeah, I did it. Now I'm just filming the whole ride again because it's great. Yes. Kablova ima dosta. Ovo je nebo. Ovo je ispod. We're going, going, going. Dakle, 516 metara dugačak. Malo wobble, malo se leluja kao što i treba. Dovoljno jak, znači može da izdrži sve. Na visini od zgrade od 50 spratova. Tako da, koliko smo razumeli, više nije najduži, ali jeste i dalje pešački most na najvišoj visini i dalje na svetu. Tad kad se izgradio je pretekao kineski neki pešački most za 12 metara, tako da u tom trenutku kad su ga pravili bio i najduži pešački most, a onda i most na najvišoj visini. Sad smo negde na pola. Oh, yes. Ok, mala pauza za slike. Sad nastavljamo. Negde smo stali na sredini, ja mislim. Idemo dalje.
Tu smo. Tu smo. Ej! Evo sada drugih ljudi na mostu. Te tačkice, to smo bili mi. Oh god. Druga perspektiva potpuno. Idemo da vidimo delfine na Penicheu i imamo čudnu sreću da je ispalo da je ovo VIP tura, da nema nikog osim nas. Još samo da vidimo zapravo te delfine i ubili smo jackpot. Sad smo baš daleko na pučini, usporili smo. Ne vidimo našu obalu nigde. Pa ćemo da vidimo da li će da naleti neki delfin. Pa, uprkos naporima, delfini su rekli danas je nama nedelja, dakle neradan dan. Šta nas briga što je tebi rođendan? Nećemo da izađemo na neradan dan, na sveti dan. I to je to, nismo ih videli, ali je bilo jako zabavno ovaj put ovde. I mi smo potpuno napučeni, nema. Samo mi i okean. I nebo. Tamo negde nam je kopno gdje treba da se vratimo. Otprilike smo skoro 2 sata plovili ka pučini. Bukvalno se ništa ne vidi. Ne, kopno je ovamo, tamo ti je Florida. Nije, da, tamo je Florida, da. A few moments later. Izgleda smo naletili na delfine pred sam kraj. Uj, samo da... It's not easy. You're assistant. Oh my god. Da ih nađem. Go to the front of the boat. Wait. Opa. There it is. Tu su. Evo ih
ovdje. Evo ih ovdje. Evo ga, evo ga.
Ok, sad smo na njihovoj velikoj pijaci marketu i ovo je naš ulov naravno sa pastelnadom. Ono što je nama zanimljivo jeste, ovo je sladoled od gorgonzole. Ovo je čista gorgonzola. Čista gorgonzola, da, ali oblika sladoled. Ovo je neka školjka skalop, da, i vidite koliko je veliko. Ovo je dagnja koju nikad u životu nisam vidjela ovoliko, tako da sam morala da uzmem. Ovo je cuttlefish, odnosno... Nije cuttlefish, ne, nije cuttlefish. A? Codfish. Codfish, a, codfish. Kako razočarenje? Razočarenje, da. Codfish, ali kao chips. Ovo je gunkan, novo otkriće koje smo otkrili je tako što smo jeli razne suši ovdje. Gunkan sa razno pišem i ovo čudo koje smo, barnacles, to smo vidjeli u Vasco da Gama i nikad mi ne bi palo na pamet da je jestivo, zapravo jeste. I onda smo šetali tako cijelom pijecom, ili Italije, šetali tako cijelom pijecom gdje je pola mozga meni bilo pozvano kao da želim ovo da probam, drugi polovina mozga je bilo pozvano ja se plašim. I onda smo pitali čovjeka kako se jede i sve i onda sam rekla da sam u dvoumici. I onda mi je on dao da probam, što evo ga ovdje dokaz. Ja sam ga evo posle raščeračila jer me zanimalo kako izgleda unutra, zato što znam da ima ove resice i svašta. Probala sam ga i jako zanimljivo, tako da ću sada zapravo iskupiti svu hrabrost i da pojedem barnacle i ovo, znači, uzbuđenje na nivou. Barnacle, tako je rekao, malo se povuče. Onda ovdje vidjela sam ga da je rasekao. Možda postanem bolje vremenom. Evo, spadne. Ovo je ono što se jede. To je sve što se jede. Evo, to su klješta koja kada je živ, kada se hrani, otvori, ima ove resce kojima kupi stvari. So, yeah. Zanimljivo je šta se čovjek smatra da je jestivo. Ima ukus mora. Imamo velikog momka. Malo povuče. Only in Portugal. Ok, lako se skida. Lako se skida. Znači meso. Lepo je, dosta se osjeća ovaj sos koji je malo kislo slatak. Malo bi da znam kako je bez njega, to je samo čisto šmoj. Ali dobro, nice. I like it. Kapitalac. Bukvalno ovaj. Šaka. Okay. Aha, zapečene ovdje. Peniche ovo. Ok.
zapravo je mnogo ukusnija nego one koje možemo probamo kod nas. Za nas se ovo jede. Jelo mi je previše jako. Ja, mislim da se ne jede. Mnogo ukusnija nego kod nas. Prosto se osjeća škoda. Yes. Good. Brod je bar neko. Idu u kolekciju sa onim ostrigama.